Guys, this is Miss Sanjay. Welcome back to my channel, Day 7. मिनासान कोनिचिवा। आज मेरो 7औं दिन जापानमा। आज कलेज भएकोले बिहान उठेँ, बाहिरको भ्यू हेरेर अलि फ्रेस भएर ब्रस गरेर अब गएको जानुपर्छ। गएको आज प्रोग्राम रहेछ, वेलकम प्रोग्राम थियो आज हालेको। सो अलि मेडिटेसन गरेर अनि त्यसपछि नुहाई धुवाई गरेर त्यसपछि रेडी भयौँ। So, ready for the college ceremony? Welcome program. Thank you. Guys, welcome back to my day 7 in Japan. आज वेलकम प्रोग्राम रहेछ। देउस सबजना कोट लगाउन पाएको रहेछ आज। देउस दामी। अब जुत्ता निकाल्नु क्या? This is my friend from Sri Lanka. So I will take the interview some questions from about him. Like, what's your name? First of all, tell you start from your name. First of all, my name is Ashan Magwanda. I'm from Sri Lanka. Which part from Sri Lanka? Which part? Sri Lanka in Bharat. Okay. Like in Sri Lanka, which food is famous for? Any food? Rice of Rice. Like, and you come Japan for like language study, or you have any dream to come in Japan? I go to Japanese very well now, but I can't do that. Okay. So you want to settle here? Yes, I go to work in Japan. Okay. So what's your future plans? You want to be married here or in future, or you want to go back to Sri Lanka? I think I want to settle this country in Japan. I want to. You want to? I want to be a good businessman. Good businessman. Okay. I want to make a. Okay. You want to make a dreams? Yes. Okay. So you have any like choice, any calls from any country? I want to buy car in Japan. I go to Sri Lanka and sell. Okay, that's good. Nice to meet you. Nice to meet you. So now it's break time. अनि अहिले रुममा गएर खाना खानुपर्छ त्यसपछि आउनुपर्छ। के गर्ने यस्तै हो जिन्दगी जापानको। 8 बजेदेखि 12:10 अनि 1:10सम्म 12:10 देखि 1:10सम्म ब्रेक टाइम हो। त्यसपछि फेरि 3 बजेसम्म हाम्रो क्लास हुन्छ। सो 1 घन्टा जति प्रोग्राम भएको थियो, 1 घन्टा। अनि त्यसबिचमा हामीहरू फोटो सेसन पनि गऱ्यौँ। सेन्सीहरूसित साथीहरूसित फोटोसोटो लियौँ। ग्रुपिङ फोटो पनि राम्रो आएको छ। जे सबसँग अलि भेटघाट फोटो सेसन भयो। सो ब्याक टु द रुम्स अलि आराम गऱ्यौँ। आराम गरेपछि खाना बनाउनु पर्छ बेलुकाको लागि। सो स्टार्टेड खाना बनाउनको लागि। त्यसपछि खाना बनाइयो। खाना खाएर त्यसपछि सब्जी सिमास गऱ्यो, फ्रेस गऱ्यो। रुमलाई पनि सब्जी सिमास गऱ्यौँ, फ्रेस गऱ्यौँ। त्यसपछि बेडहरू मिलायौँ अनि अलि पढ्यौँ। त्यसपछि अब सुत्न जानुपर्छ भनेर आजको लागि यति नै। Thank you for watching my channels and my blogs. So, keep supporting me and please follow and subscribe our channels. Thank you.